Ojo ngaten ngisi-ngisini. Ya. Iya Rupa kaya sapi tengnya katanya nyanyi wong loro iki. Awak dhewe duel. Duet iki sing nggo jajan. Duet itu yang dimut ireng kaya duet. Duet itu sing ada cendole. Sawet. Beda nek dawet kuwi sing segitiga dipakai renang. Anjuk. Gak mungkin aku bilang cakep, gak mungkin. Lah itu. Oh gak mungkin bilang. Lah kuwi mau wis ngomong keprosun. Jadi sikit keprosun. Ini biar anak-anak istirahat sebentar. Oke. Kita pakai musik akapela. Siap, akapela. Oh, pakai musik. Kamu ngenjak. Cangkem ya? Iya, musik cangkem, musik congor. Iya. Yang tadi apa toh? Mas Percil udah bong-bong congor. Tadi yang di situ tadi. Itu obor-obor congor itu bukan ngelokno awakmu, bukan. Bukan ngumpat itu bukan. Kamu sudah udus. Oh, rokok. Rokok kalau di sini tuh obor-obor congor. Kalau Obor-obor congor di sini obor-obor congor. Maka kalau melahirkan apa itu? doboni. Enggak lah nih. Ngakak biasanya ngomong nih. Doboli ini beranak. Kates, pepaya, gandul. Bukan kan? Gandul. Pepaya dua, gandul. Iya. Jadi kalau Riko kencot nggak ada sego. Beras. Ini nggak ada sego. Apa? Segak. Kencot mangan segak karo gandul. Apa dong bukan? Kamu kendang. Kalau anu Apa? nongkanya apa lagi? Nongko. Nangka. Iya nangka. Kan nanti kalau pepaya gandul gitu. Berarti kalau kamu bisa Kalau nongko itu nangka. Pepaya kates atas gandul. Nah, nangka gandul. Nongko tok kates. Nangka tok gandul. Ngomong kok cuma ngomongnya terus. Gandul nangka tok gandul. Bisa. Aku Ngendang. Yeah. Aku yang melodi sama nyanyi. Kendangnya Palapa, Komunata, Wadila. Loh, sing mau isone apa? Semua bisa. Semua bisa. Bisa. Oke. Iya. Kendang sing gayamu toh. Iya. Kendang ala timur. Cepong banyak. Dicoba dulu. Tok tak tok dulu tok tak tok deng tang deng dulu tok tak tok deng tang deng dulu tok. Wes ae. Kamu melodi. Kowe nang. Iya. Nah. 1 2 3 4. Ayo angkat kendangnya. Oh iya. Tok tak tok tak deng dulu tok tak tok deng tang deng dulu tok tak tok tok tak deng dulu tok tak tok deng tang deng dulu tok tak tok deng tang deng dulu tok tak tak tok tak tok tak tak deng deng tok 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 tak deng dulu tok tak tok deng tang 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 deng 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 tak deng deng tok 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 tak deng tok 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 tak tok deng tok nyanyi kapan tok tak deng deng tok tak tok balikin tak deng deng tok tak tok deng tak deng deng tok tak deng tok tak tok deng tak deng deng tok tak tok deng tok tak tok deng tak deng tak tok deng tok tak tok nyanyi kapan balikin deng tok tak tok deng tak tok mana apa lagi deng tak deng tok tak tok deng tak deng tok tak tok deng tak deng tok tak tok deng tok tak deng tok tak deng tok tak deng tak tok Nyanyi melo kapan? Yo bariki. Lah wis gua angkat kok. cangkeme kacang Sing dulu Rika. langsung Ora bisa gitu angkatannya piye mau? Ndak tak deng tak. Lontong tahu ala lontong sate bocah ayu waca galawai mending delok campur sari wae delok dagelan sing bagus dhewe ngerti iya
iwa bandeng alah iwa sepat percuma ganteng jaluk jeruk aja kayak kowe lah dagelane lagi omong iwa bandeng alah iwa sepat percuma ganteng nera kalau sholat iwa diu cacahe papat percuma ayu yang ra gelem sholat lontong tahu malah lontong sate bocah ayu solo bae ayu delok sakur sate wae delok dagelan sing bagus dhewe lontong tahu malah lontong sate bocah ayu waktu salau bae mending delok campur sari wae delok dagelan sing ganteng dhewe dagelan sing ganteng dhewe keluarga berkah muka-muka entuk barokah keluarga berkah didasari dengan ibadah muka-muka berkah